Sikhumbule ekuphakameni Thaba kaSambuthi lobingelelayo ekseni kuyisabatha mhla ka27 August unyaka ka2020 sibinge 2022 sibingelela indawo ngeindawo la abalaleli belalele bekhona umsakazo inanda 88.4 FM sisakhuluma siphezulu kwasihlabelelo sawa lamaNazaretha sithi izanini izizwe nonke sizwa phambili lapha ya omunye wosanta bethu lapha umfundisi ungubane besinayi la ekuphakameni ake sithi kuzwa futhi kancane ukuthi uthini umfundisi ake sibingeleleke kundawo zonke la kufinyelela khona iphimbo lenanda FM ngesibingelele sithi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen mfundisi ke sizwe lapha umfo kaMwandla inhlanhla enhle sabatha kuwe mfundisi wenkosi Thabo baba Sambuthi nabalaleli bonke beNanda FM lamaNazaretha wonke umhlaba jikelele emagumbini omhlaba amen siyabonga into zethu angazi noma abalaleli basicoshile yini sengizwa manje nakho ke sekuzwakala kahle kuke kwanongazwakali kahle kodwa ke siyabingelela indawo ngeindawo njengoba bese ngishilo Thabo kaSambuthi lo inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule ekuphakameni mfundisi JS Mhlongo ubaba uSandile wakaMwandla naye ukhona namhlanje inkosi ivumile njengoba sihlale sicela sithi inkosi mayivuma siyohlangana hayi namhlanje sikwazile ukuthi naye sibe naye sisonyangeni yabantu besifazane kusho njalo la kahulumeni kusho njalo izinto ke zakhona la emhlabeni ke nathi ke asilibone libi lelo makuphakanyiswa abantu besimame ngeqhaza labo kufanele ke phela vele nathi futhi sathwalwa yibona labantu 9 months babengenza noma yini kube babengathandi siphile sasingeke siphile nampo ke kodwa sakwazi ukuthi siphile sibe khona ngenxa yabo so iqhaza labo nje likhulu kulezi insuku ke nathi lamaNazaretha selibheka iqhaza labo umama sike sabathinta nangesabathe edlule sathinta indaba yako noMathiya sathinta omama beboshwa ka embumbulu beboshwa kaNongoma beboshwa kaHlabisa beboshelwa lobu lamaNazaretha lobu nanamhlanje saqhubeka nalo iqhaza labo inhlanhla uthi sibalekile yahoba bavele omama bathi cha thina silandela uShembe noma ngathiwani asindawo la sesaba kaShembe baboshwa kunjalo uNkulunkulu wasekuphakameni wabakhipha ngamandla akhe nanamhlanje ke sisababheka ningi iqhaza labo khona abamhlophe omama singakhuluma ngoLizgana ababhala incwadi ngoShembe nayi Man of Heaven ikhona incwadi yabhalwa kahle kakhulu sihlala siququzela abalaleli ukuthi bathenge incwadi iMan of Heaven nje enye incwadi ezibaleke kakhulu ukuthi lamaNazaretha ube nayo kube khona lapha ya ihlabelelo ezibhalwe ngesilungu ezazibhalwa umama futhi uCarol Muller babelekelelana ke naye lekelana nakho Oneli Wales bayelekelelana lapha ya no baba ubongani Mthethwa lo umshayi ogane lapha eBandleni lamaNazaretha ebuhleni ongasekho naye futhi babelekelana kakhulu noCarol Muller lapho etranslateeni ihlabelelo zibe isingisi ukuze zibe khona nje ihlabelelo zesingisi kwaba uyena uCarol Muller qaleni waqala kodwa wavula lendlela komama lapha ya uyena
awunangi lo mama engihlale ngicaphuna incwadi yakhe madoda sinakuse ngimkhohle not uNelly Wells Nelly Wells umama uNelly Wells lapha ya wabhala incwadi ethi Shembe the man and his work naye wenza umsebenzi omkhulu ngisacaphuna lapha ya ukuthi nabamhlophe balibambile ichaza omama lapha emsebenzini kaShembe ngoba usabalele nje kangaka nabo futhi balenzile ichaza ukuthi wahamba amazwe ngamazwe kwafika nakwabanye abangaqonda ulimo lwesiZulu nakhona la ngaphakathi eSouth Africa basizwa yizo lezi incwadi ngaba abantu abakhuluma isiVenda isiSotho isipedi khophoke kuye nasemazweni angaphandle kusebenza zona lezi incwadi ngawa amaqhaza njalo abo mama abantu besifazane mfundisi angazi umfoka Mwandla kade sakugcina angazi utatululeni lapho nawe lapha eqhazeni lo mama ngoba umfundisi uzoqhamuka seyihlahlela kahle indaba sesiyisonga kahle bese siyihlanganisa kukhona ngikutholile nje Thabo njengoba njusho nje nginanele emazwini akho ngibonga ithuba umuthi ifocus hayi ukuthi ikomama ababamba iqhaza kuphaka eBandleni kuphela noma abakholwa ngokuBandleni bakhona nomama jikelele singasabhekile abakholwa eNazaretha kodwa sesibheke nomama noma abalwela inkolo nje babenemuzo walenkolo abalwela inkolo nje yonke inkolo ngenxa yesikhathi Thabo ngimncane nje nami ukuze umfundisi athole kahle ithuba lakhe ngeke ngabheka incwadi isikhonzi senhlupheko ngase ngikhumbula ukuthi singabe senza iphutha uma singambali umama uSitheya Hadebe incwadi isikhonzo sehlupheko njalo kubalalela abalaleli abangazi enye incwadi le esihlale sisho sithi abalaleli abathi kungakuhle babe nazo lezi incwadi bathenge incwadi ebhalwe uAdvocate TH Mnyando ekhuluma kakhulu ngobabamkhulu umprofeti uIsaiah Shembe ngiyabonga Thabo ngokuhlonipha nje ngingathanda ukuthi ngiqale ngokuthi sibale umama uSitheya Hadebe angazi noma mfundisi ngibiza kahle ngokuhloniphisa ngenzela nje just ukuthi sibe nesithombe ukuthi sikhuluma ngobani uma sibheka kule ncwadi isikhonzi senhlupheko mesibheka isahluko 3 ukuzalwa kukaShembe iyona esichazela kahle hle yabona ngimuzobheka upage 11 12 13 kodwa engiveke ngakuthola kubalekile mfundisi wenkosi Thabo nabalali benanda ngithola ukuthi kwakuye kufike eqala izwi njoba sithe sikhula lapha ephalameni kwathiwa la ekhaya kulalelwa izwi engikunotha kakhulu ukuthi nakumama uSitheya Hadebe kwafika izwi lelizwi limtshela ebantwaneni bakhe ukuthi azigcina eziphathe kahle sikhumbule kalezi ikhathi lezi zasemandulo lapho ukukholwa kwakungafani njengesikhathi samanje kwakuyinto eyingaziyo ngoba abantu babegcina isintu noma babephila ngokwenqubo yobuntu no enkingeni into esihluphile ukuthi sithe makufika lento okuthiwa inkolo sase sikhohle ukuthi inkolo yayikhona kodwa yayisike impilo lethu kwase kube ngathi ukukholwa into entsha kwase kube ngathi sase sitshela indaba yesono babevele abantu ukukholwa kukhona kodwa kwangabizwa ngenkolo kwakuyisiko impilo nje labo manje sengathi abantu babengakholwa kanti babemazi uNkulunkulu kodwa kwakuyisiko impilo labo kuthe mase kuqala ke amabandla kwase kuthiwa khona ukukholwa ukuze kwakhiwe amagroup anyana kodwa nje sikhona sazivele sazi ukuthi uNkulunkulu ukhona siyigcina imithetho kuyisiko impilo lethu yazi uzungikhumbuze indaba le
yale bathi i-anthropologist le eyake yafika lapha khona abantu abayibiza ngalawo magama ababe ama-explorer kodwa futhi ababe izinhloli behlolela ubuzwe babo. Khona lo general wamangisi wafika la wathi mehlola wathola ukuthi nje ubusho umfundisi wenkolo kunesiko empilo lobuntu esintwini ngoba bezocolonize inhloso yabo ukuzocolonize kodwa base bethola ukuthi abantu lento ababethi bazoba faka yona engqondweni bathola bayiphila lenkolo ababethi bazointroduce bathola ukuthi bayiphila base bebona ukuthi no into engenza ukuthi sifake lenkolo kumele iqale sibulale lokhu laba systems abaphila ngawo bayiqale sibulale wona ukuze bezokwazi ukuyamukela lenkolo mase si-introduce. Angani umfundisi ngagijima nje ngithi ukuyibuka le ngoba iwumlando ngifuna ukweqa lo mlando. Ibuke uthatha. Ithi isahluko 3 ukuzalwa kukaShembe. Sibheka incwadi isikhonzo senhlupheko by advocate TH Mnyando. Ngicela nje ukuyigijima nje ngiyiphuthume. Ithi umzazela wazala unhliziyo wazala umayekisa wazala uShembe isikhonzo senhlupheko. Unhliziyo wayeyinduna kayise wenkosi yamaHlubi ulanga libalela. Kanti umayekisa yena wayeyinduna yamabutho enkosi ulanga libalela eHadebe. Usitheya Hadebe. Ngasohlangothini lukanina uShembe uzalwa uSitheya wakaHadebe intombi kaMalindi. Badabuka endlini yasebukhosini bamaHlubi futhi indlu yakaHadebe leyo. Ebusheni bakhe uSitheya wayeyintombazane eqotho engazange izone ngalutho. Wayehlonipha kakhulu ethandeka nakubazali bakhe. Kusukela ebutshitshini bakhe kwakuthi uma eyedwa ezwe izwi nayo ke indaba umfundisi wenkosi wayeke ezwe izwi lelizwi lalizwe uyena kuphela. Lelizwi leli aligcina nje kuyena kodwa lagcina selizwana nakubaba omkhulu uma esezele ngesikhathi sakhe. Izwi likhuluma kodwa engaboni ukuthi ubani okhuluma. Lelizwi lalithi Sitheya mntanami ungazoni ebusheni bakho uyozala isikhonzi senkosi esithiwa uShembe. Wayengazi ukuthi lelizwi lichazana nokuthi livelaphi. Ngelinye ilanga uSitheya esesebenza eplazini lomlungu bevuna ukolweni kwenzeka isimanga. Wayesebenza namanye amantombazana. Kuyileyo naleyo ntombi inesithungo sayo. Kwathi ngesikhathi sasemini zahamba zonke intombi zayo kokudla zashiya izithungo zimile ensimini. Kwathi zisekudleni kwafika umoya omkhulu oyisiphepho wathatha zonke izithungo waziphephula. Kwathi uma sebebuya bafica izithungo seziphephukile zonke kodwa isithungo sikaSitheya sabe silokhu simile singanyakazi. Naso ke isimanga esenzeka. Bonke baxayeka bebuzana ukuthi isithungo sikaSitheya sona kwenzeke kanjani singawe. Naye wayengazi ukuthi lokhu kwenzeke kanjani. Kwathi intambama ngalowo suku labuya futhi izwi kuSitheya. Wezwa sengathi kukhona umuntu ohlezi phezulu kwekhanda lakhe. Lase liyakhuluma izwi. Limkhumbuza ngomoya owise izithungu ukuthi lo moya ubulethe uShembe. Akazange akwazi konke lokho ukuthi kusho ukuthini. uSitheya udla imbali. So sibekela umlando nje ngokulandelana kwawo. Kwathi futhi ngelinye ilanga eyotheza ehlathini namanye amantombazane babona imbali enhle lapho ababetheza khona. Le mbali yayinephunga elihle inezimbali ezihlobonhlobo ngembala. Baya bonke bephangelana kule mbali. uSitheya wafika eqala kule mbali wayikha. Ezinye intombi zambamba zifuna ukuthatha le mbali eyayisesandleni sakhe. Lapho ebona ukuthi bayamephuca le mbali wavela wayifaka yonke emlonyeni wayidla wayigwinya. Kwathi sisekhala buya futhi lelizwi elikhuluma naye. Weza umuntu ekhuluma emoyeni ethi Sitheya lokho ukudla bengesiyimbali kepha umoya ongcwele. Wena lapho okhalweni lakho kuyohlala umuntu oyisikhonzi senkosi. Kusuka ngaleso sikhathi waqala ukuthi uma elele abone abafaka izingubo ezimhlophe behalalisa. Uma evuka ixoxa lento akekho wayekwazi ukuchaza lokhu nokuthi kusho ukuthini. uSitheya ugana kwaShembe. uSitheya wacelwa lotsholwa wagana
umayekisa kaNhliziyo. Le ntombi yakhethwa uNhliziyo ukuba igane umayekisa nguye futhi uyisemkhulu kaShembe uNhliziyo owahamba wayoyicela kwaHadebe. Le mizi yakhelene khona eNtabamhlophe. Kwathi uma kufika abakwaShembe bezocela isihlobo esihle kwaHadebe, uSitheya walikhumbula lelizwi ebelilokhu lifika kuye lithi, esithini sakho kuhlala esikhonzi senkosi esithiwa uShembe, ukuzalwa kukaShembe. uMahadebe waba unkosikazi wokuqala kumayekisa. umayekisa wagcina namakhosikazi amathathu. uShembe waba ngumntwana wesihlanu kuSitheya. Bonke abantwana abazalwa ngaphambi kukaShembe babedlule emhlabeni. uShembe uzalwe cishe ngonyaka kuyahlawumbisela-ke la ka-1865 eNtabamhlophe eMtshezi Escott kwaZulu Natal. Kwathi kuphela izinyanga ezisithupha ekhulelwe uShembe, labuya lelizwi elalimhlupha uSitheya lithi, wena uzozala indodana eyisikhozi senkosi ezosindisa izizwe zonke. Waqala ukuphupha abantu abembethe izingubo ezimhlophe. Nangaleso sikhathi wayengaqondi uSitheya ukuthi kuchazani lokhu, futhi nokukholwa wayengazi lutho ngaleyo nto. Wazala kuShembe uyisemkhulu uNhliziyo, wametha igama elithi uShembe. Umqamba nje leli gama ngoba kwathelele watshela ukuthi umntwana uma esezelwe akombiza ngokuthi uShembe. Leli gama lalivele liyisibongo ngoba wayengowakaShembe. Uyise wametha igama elithi umudli wamafa ngoba eyodla ifa lakhe. Phela uShembe wayeyinkosana kubo ngoba bonke abantwana abazalwa ngaphambi kwakhe babe anganomfundisi bufisa ukuphefumula. Cha okwamanje qhubeka. Yes. Umprofeti uShembe uyichaza kanje le ndaba. Okay, sithi sichaza ukuzala kwakhe nabantwana nganoma sengizoyeqa ngoba ngibona isikhathi. Kodwa umuntu ebesembhekile la umuntu wesifazane uMahadebe ozala umprofeti uIsaiah Shembe esazi thina lamaNazaretha sithi umqalo wendlela noma ubaba omkhulu. Uyena besigcilekene umfundisi ngalapho sesizwile ukuthi indaba yavela ngoMahadebe le esihlangene ngayo namhlanje sithi uNazaretha, abanye bathi ibandla lakwaShembe, ibandla lamaNazaretha. Kahle lavele esiswini sikaMahadebe uSitheya. Wabo ufana noMaria indodakazi kaMalindi owayeyinduna lapha eNtabamhlophe kwesenkosi ulanga libalele uHadebe ungayidube. Sengikhomba uDube ungabulandeni uDube. Mfundisi usiphatheleni wena lapho? Eke ngiqaleke ngizoba umuntu impela. Eke ngingene esihlabeleleni samaNazaretha ngithathe u46 no47 kwesabatha. Ukuthwele konke ukululeka okuchaza ukuthi usemqoka kanjani umuntu wesifazane. Kululekwa la intaba yepheza isayiphethe kahle izelwe. 46 fundisa indodakazi yakho ingazoni. Wena ke ndodakazi lalela izifundiso zikayihlo nonyoko zokuthi hlonipha uyihlo nonyoko. Uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho uyokwandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga. Uyakubusiswa eganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. La uma ulalelisa kahle kukhuluma isifundiswa kwezokulima. Uma sikhuluma ngensimu ululeka ngokuthi uma insimu kufanele ikhiphe isivuno esihle esikwazi ukugcineka size siphinde sibe imbewu, kufanele insimu iphathwe kanjani. Ngenye indlela umuntu wesifazane uyinsimu la kumila khona ubuhle bobuntu. Lana ke kuthiwa ngithanda kakhulu ku47
uma ulalele kahle isifundiso zabazali bakho uyokwandela izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga uyawubusiswa eganeni kwakho nenzalo yomzimba wakhe yakubusiswa ngenye indlela kungenzeka ukuthi uma ungalalelanga izifundiso zikayihlo nonyoko bese wena usandisela usize emhlabeni ngoba uzozala abantwana abangenaso isibusiso abantwana abazalwe ngokona abantwana abaphuma esonweni ngenye indlela kufanele la isiluleko sokuthi nisemqoka nina ntaba yepheza ziphatheni kahle ukuze nandelwe izinsuku zokuphila bese futhi uma nandelwa izinsuku zokuphila bese nikhipha abantu abayokuba nempilo enhle ingakho uma kuzofika uJesu Kristu ingakho uma kuzozala uSamson kuyalwa amakhosazana eqala kuthiwa ningabe nisakuthinta okuthile nokuthile ningakudli ngoba nina esibelethweni senu kuzohlala abantu abangcwele ngenye indlela isemqoka le ndaba kukhona mfundisi la ngoba ngizoze ngilibali ngoba kukhona abantu abangewona amaNazaretha kunamagama abuya avuka aziwa yithini ukuthi uthini manje mawuthi intaba yepheza mengithi intaba yepheza ngichaza abantu abathatha isifungo sokuthi thina asizohlangana nabesilisa ngezothando kuze kufike isikhathi lapho khona sivumelana phambu komdali wethu bese bevumelana nabazali bese siyalotsholwa ilabo bantu abayimisele ungahlangani nabesilisa intombi ngokotha intombi into singasho ukuthi abantu namhlanje sekuphilwa kwelinye izwe abantu bacathi nabantu besilisa cha basisho nje sibeke nje kuqala intaba yepheza iba yinye kuba intombi into kululekwa bona ke la kufakwa ifertilizer yokukhipha imbewu eyokwazi ukuthi ihlale iqunyiwe ingangenwa impehlwa ngoba uma ngisho inhlabathi mawutshala kuyona uma ungayitreatanga kahle isivuno esiqhamuka lapho kuyenzeka sidliwe impehlwa ngenye indlela nakumuntu ke uma umuntu aza ngene ekutheni athola abantwana engalilandelanga umthetho wabazali nomthetho kaNkuluNkulu akazali izingane ezinesibusiso ngenye indlela kuyofuna sibheke ukuthi lolu dungunyane lesizwe sisha esesifikile kungaba siqhamukini lapho khona into ayishoyo uShembe ngale umushona ngale ngase sisekhona lokhu zeniyesabatha sisekhona emthandazweni wesabatha eke size la maqondana no eke siqale ku 37 uma wena ndoda ungayifundisanga kahle indodana yakho ukuhlonipha wena mzalwayo nonina wayo igazi lesono sokuyisa abazali bayo lobizo esandeni sakho nansi ke la isemqoka khona uNkulunkulu akakunike wena ndodana yami inhliziyo yokulalela izifundiso zikayihlo zokuthi ungamkhubekisa umakhelwane wakho entweni yakhe yini into kamakhelwane wakho into kamakhelwane wakhe lensimo okukhulunywa ngayo ubaluleka ukuthi lensimo okukhulunywa ngayo kuthiwa ayiphathe kahle akungathi uma sekweyo umuntu sokushaya umngcele ubonakale weqa wena uyothatha isikhwebu entsimini kamakhelwane wakho kuweba lokho ngenye indlela ke nangu seyakhuluma manje lokho kusho ukuthi ungaboyifisa intombi eseyiganile omunye umuntu ungayibhiki nokuyibheka isona esibi leso ungayifisa intombi eseyiganile omunye umuntu ngenye indlela la kuthiwa umuntu wokuqala omganile umuhlukana naye ngomthetho okufanele ungabusagana ngoba uhlulekile lo okuthathayo usenza isono ngoba usengena entsimini esekwekwangena kuyo omunye umuntu iluleko kashembo zisho njalo azisho nokuthi esishadile zithe sigane omunye umuntu mfundisi kukhona la igama olisebenzisile lokuthi bayintsimo
ngifuna ukufakaza lapho ngoba ngake ngezwe kuthiwa inkosi ilanga yakhomba amakhosazane yathi niyabona la ningona ukona enhlathuthi kodwa nize ningoni la ikhomba amakhosazane ithi ngoba le insimu kaJehova ila itshala khona ubuNazaretha. Yep. So akwazi ukutshalwa ensimini eyonakele. Ila sithola khona abafundisi abaqotho, ila sithola khona abashumayela abaqotho. Yeah. So laba abantu abantu bokugadwa abantu bokuthi baphathwe kahle ngoba ubuNazaretha la beyophuma khona manje makuyokonakala khona konakela ubuNazaretha bonke. Yebo. Yebo. Ngoba phela angithi manje uma senone lapha kulensimu inkinga esizokwenzeka yinye la. Lesa sibusiso kuthiwa siyotholakala uma ulalele kahle imfundo zawuzali bakho asisezotholakala. Nenzalo yomzimba wakho ngeke isabusiswa. Manje na ke uma abantu kuze bahole izwi kaNkuluNkulu kufanele kuba abantu abanesibusiso ekuzalweni kwabo. Hayi hamba nawo mfundisi. Eke ngiqhubekeke. Yeah. Njengamanje kusukela ngomhla ka25 July kuze kube umhla ka25 September. La eBandleni. Zigonqile intombi zobuNazaretha. Zisesikhathini sentombi kaJafete ikhumbula isikhathi sentombi kaJafete. Eke ngifunde le ndaba yentombi kaJafete. uJafete wenza isithembiso kuJehova wathi uma uyinikele impela abatwana baka-Amoni esandleni sami kuyakuthi noma yikuphi okuyakuphuma eminyango wendlu yami ukungihlangabeza lapho ngibuya ngokuthula kubatwana baka-Amoni kube ngokukaJehova nginikele ngakho kube ngumnikelo wokushiswa. Ngephutha ke uJafta lo uthe uma esebuya uNkulunkulu esemlalelile wayese wanikela ama-Amoni ezandleni zakhe. Ngokujabula umuntu wokuqala waphuma wamhlangabeza kwaba indodakazi yakhe. Isibindi esikhulu sabantu besimame uthuyise awumntanami hawu waze wangenza. Hawu yini lo yenza ngenza isivumelano noJehova ithi indodakazi yakhe ngesibindi ithi mayenziwe intando kaJehova. Lokho kufungile phambi kaJehova kwenze noma kuthiwa kungakanani. Uthi hayi mntanami ngithe okuzawuphuma kuqala ngiyokwenza umnikelo wokushiswa. Yayisithula le ndodakazi yayisithi ngiyacela ke ngicela unginike inyanga ezimbili nje kuphela angisho ukuthi ngiyabaleka ngiyokhalela umntombi bami. Kuthe mikhuluma ngomntombi okuyiphatha kahle wesethuyise ayikho into enhle mntanami oyenzile emhlabeni njengokungilalela wayiphatha kahle waba intombi into. Ngakho ke ngizocela uNkulunkulu ukuthi leli thuba lokuyokhalela umntombi bakho obubuhle akunike lona weseyidedela yahamba. Eke ngifunde lapho ngizothi 34 kuze kuyofika ku40. uJefta weza emisipha endlini yakhe bheka indodakazi yakhe yaphuma kumhlangabeza iza nezigubhu nokusina yayi ngumntwana oyedwa ngaphandle kwakhe wayengenandodana nendodakazi. Kwathi lapho eyibona waqebhula ingubo zakhe ethi hawu mntanami ungithobisile kakhulu ngomunye wabangihluphayo ngokuba ngivulile umlomo wami kuJehova angisenakubuya. Wathi kuye baba uvulile umlomo wakho kuJehova yenza kimi njengokuphumileyo emlonyeni wakho lokhu uJehova ekuphindisele ezitheni zakho abatwana baka-Amoni. Yathi kuyise mangenzelwe lokhu ngiyeke inyanga ezimbili ukuba ngiye ngehlele ezintabeni ngililele ubuntombi bami mina nabangane bami. Wathi hamba wayimukisa izinyanga ezimbili yamuka yona nabangani bayo balilela ubuntombi bayo ezintabeni
kwathi ngasekupheleni kwezinyanga ezimbili yabuyela kuyise owenza kuyo njengokwesethembiso sakhe esithembisileyo ayiyazanga indoda. Kwaba isimiso kwa-Israyeli ukuba amadodakazi ka-Israyeli aye yonke iminyaka ukuyotusa indodakazi kaJafta kwaGiliyadi izinsuku 4 ngomnyaka. Sikuleso sikhathi ke lapho khona kushembe kwenzeka isimangaliso. Yeah. Kuthe uma kunzima ethenga indawo yaseNtanda. Ngakufuna sihlukanise lento. Ifuna sihlukanise methenga indawo yaseNtanda uthumela amakhosazana ukuthi akahamba eNtanda. Akathumanga insizwa ngoba weyazi ukuthi bayabaleka bazosaba ukuhlala bodendle. Kodwa laba abathumela wathi hambani ehlathini endaweni engiyoyithenga eNtanda. Nifike niguqe khona nikhulume noNkulunkulu ukuthi le ndawo ngiyifunela yena uNkulunkulu. Zahamba intombi zafike zaguqa lapho yabuya indawo. Usethi ke kulungile ke njalo ngonyaka ngiyathumela labantwana beye kule ndawo bayoguqa. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi le ndawo wayibuyisela kimi. Ngenye indlela ke kuyona leyo nyanga kaJulayi useyakhumbula ukuthi sengikwenzile lokhu le ingane izona eziyinikele. Usethi ke asikhumbule intombi kaJafeta. Qala ngomhla ka-25 ziyahamba intombi ziyela kungazikhona umuntu la kungekho umuntu owaziyo ngeyona intombi ukuthi ifike ikhulume ithini. Kwazi zona kuphela ziyahamba ifike ihlale lapho ngomhla ka-25 July. Mayibuya lapho ngokwesiko, asikhulume ngokwesiko la ekhaya noma sesiphoqa ukuthi sokuba khona imisebenzi. Umuntu oyile lapha kufanele abuye ngenhlanhla. Ngikhuluma into engiyaziyo ngoba ngihlalile intombini kakhulu. Ngikhule mina ukube kwakuyiqala ngangizothi ngaba intombi futhi, kodwa ngenhlanhla ngeke ngibe intombi, ngiyinsizwa nje. Kwakufanele uNkulunkulu angabele ukuthi ngibone ukuphilwa kanjani ukuze mhlambe ngifundise namhlanje. Zifike ihlale ke mayibuya ngomhla ka-25 zifike ihlale lapha. Umuntu ulinda abophele isibopho sakhe okuyisona esiyisifungo, asibophele ensikeni maqondana naye, alale maqondana naso leso sibopho koze kufike lo mhla ka-25 September sokuhanjwa sokuyothiwa sesiqedile ukukhalela indodakazi kaJafeta. Sikuleyo nyanga ke namhlanje. Sikuleyo nyanga yokulilela indodakazi kaJafeta. Amakhosazane njengoba elindile umhlangano wayo uyoze uphume 25 September. 25 September ngokuqala uSeptember akakhuluma umuntu nanoyise. Akakhuluma umuntu ngisho nanomfowabo agonqile asemgonqweni akhalela intombi kaJafeta ahleli lapha. Mfundisi kukhona into engifisa ukuyiveza lana ngoba sisekhona kulento eshiwe inkosi ilanga ubukhulu babantu besifazane uma ithi bayinsimu nokuba bukhulu nje njengoba lisho negama lithi amakhosazane, amakhosikazi, labantu laba ubukhulu babo. Inyanga kaSeptember mfundisi, inyanga yokuqala onyakeni ngokwesintu. Ingakho kuthiwa umandulo. Inyanga eyandulela zonke inyanga, so iwona siqalela unyaka kahle mangaze ngoba phela sisebenzisa ikhalenda lamaRoma, kodwa mase sibuela ke ngoba ezintweni zethu iwona ase andulela imhlangano yonke ngomhlangano wawo njoba uwenzeka ngomandulo. Ngithi angikuveze lokho sike sakhuluma kakhulu ngomhlangano lo oba ngenyanga eqanjwe ngoJanuary. Samchaza uJanuary ukuthi ubani. Yakona umhlangano kaJanuary kaJehova uba ngenyanga ekuthiwa uJanuary. Akuwona kaJanuary ngoba uJanuary isithixo. So ngagcina sesijabula isithixo sithi hayibo senginomhlangano wami engiwenzelwa lamaNazaretha.
manje nale kufanele siyichaze kahle ukuthi umhlangano uma kukhulunywa ngokuqala konyaka ngempela thina la unyaka njengoba sithi umandulo sandulelwa amakhosazana ngicela uqhubeke mfundisi eke ngicaphune la encwadini yemngcwabo encwadini lamaNazaretha yemngcwabo kunendaba ayikhona wakubuye kuqhamuka indaba lapho ngizothatha isihlokwane esithi umthetho weintombi zamaNazaretha ngosuku lweSabatha 27 July 1933 umthetho weintombi zamaNazaretha ngosuku lweSabatha 27 July 1933 kwenziwa umthetho manje incwadi yokuqiniswa kwezintombi zamaNazaretha ngezinyanga ezimisiweyo ziyohlangana njalo phambi kaJehova ngomthetho omisiweyo lona ngumthetho onganqamukiyo phakathi kwenu zintombi zamaNazaretha kuyothi ngomhla ka25 July koba usuku lokungena komhlangano wezintombi zamaNazaretha wonke phansi komthunzi welanga ngomhla ka25 September kube umgido omkhulu oyinsuku ezine weintombi ezisemagumbini omane omhlaba wonke zamaNazaretha aphansi komthunzi welanga banenhlanhla labo abayowenza bawugcine lo mhlangano wabo ezizukulwaneni ngezizukulwane bayowenza njalo ingakho nje ngicabanga ukuthi kuphezulu kwawo njengamanje lo mhlangano kuphezulu kwawo ngithi ke angiyikhulume le ndaba ukuthi uma kukhulunywa ngeintombi uma ibuya kulento zihubisa kwezinsizwa ziyahuba azihlabeleli azihlabeleli ziyahuba ngoba khona isihlabelelo khona ihubo elokunqoba isitha zithi qubula Nkosi okampande samshiya ehlobane uyimpi zinyane lendlovu samshiya ehlobane yimpi kusho ukuthi la kuhlatshelelwa isihlabelelo sokunqoba kodwa akuthunyiwe labantu okuthiwa abantu bempi amadoda ngoba amadoda abantu bempi yegazi la kuthunywa abantu bempi yemphefumulo yokulwa nomubi banyeke labo bantu abakwazi kumela iqiniso ukuthi makuchitheka igazi bathi thina sizokuya lapho ngoba leli igazi elichithekayo lalitshalo ekuthina ingakho uthola ukuthi kwenye incwadi uthola ukuthi lapha eke siye ku John 20 verse 16 siqale ku11 kepha uMaria weme ethuneni ngaphandle ekhala esakhala walungiza ethuneni wabona ingilosi ezimbili zembetho kumhlophe zihlezi enye ngasekhanda enye ngasezinyaweni lapho isidumbu sika Jesu besilele khona base bemaphi abesilisa kwase kuyizitha zodwa zakhe lezi ezazimshaya zimfela ngamathe uJesu kwase kuyizona zodwa ezazila abesilisa basebela noma amadoda ayesebalekile aze bamphika abanye bathi omunye wabo esele yedwa elokuthi hayi ngeke kwahamba kutheme esefika kothi umlilo ehleli nabanye othi umlilo naye kwakhuluma uMadayi wendoda engathi ngeke ngakubona uhamba nalomuntu obethela wathi hayi angikaze ngize ngibe naye uyangisukela kodwa abesifazane bamlandela kwaze kufika eGolgotha abesifazane bamlandela kwaze bafika eGolgotha amadoda ngaleso sikhathi lalelani time up ngaleso sikhathi ayeyivalela endlini nganoma yenako ukudla kodwa ayeyivalela endlini kuvalwe ngisho iwindi ngangokuthi mase efika naye ukhombisa ukwathanda ngoba uNkulunkulu uyawathanda ukube mhlawumbe kwakuyimiyada abangilahlile laba ngisayi kubona engifuna amakhosikazi kodwa wahamba futhi wabekezela ngoba uvele ezulwini wabekezela wayakubona mengqongqoza kuthiwa bamlungiza ngomfanto wesicapha
bebalekile onkuzimalanga becashile kodwa besifazane bazi babaleka sebelabona hayi lachitheka khona igazi basendlini basacashile nama hawu qoqoqo uyangqongqoza ubani uthi hayi mina uJesu kuthiwa enye indoda athi nganoma yashise ngaphandle athi akuveza isandla sibodwa ngempela uyena manje na-ke ngenye indlela umuzwa kuthiwa khona into okuthiwa ziyinseka enye yezinto eyidala ukuthi abantu besifazane bayinikele uma kukhulunywa ngegazi lomuntu noma ngakuthiwa le ndoda noma ngakuthiwa lo wesifazane bayayinikela ngoba bayinzala abantu nalapha mfundisi uma sizwa ethuneni awayanga amadoda cha akongekho ndoda la kwangekho ndoda kwasuka bona abantu besifazane kwasuka bona amadoda ecashile ahamba ayobheka lapha ethuneni amadoda njengoba usho ukuthi ayivalela endlini nakhona ke la eNazaretheni ngoba sigxile kakhulu la eNazaretheni singakadluli kakhulu size sifike kumakhosikazi sekhona lapha ya kumakhosazane ngizofunda uedition 1 wencwadi lebhalwe uadvocate TH Mnandu intshumayelo zenkosi langa page 40 sahluko 7 la inkosi langa ikhuluma iyala ngamakhosazane ngiyengithanda ukuthi sibuye sicaphune la kubhalwe khona ukuze uzoyifundela nawe masithi thola incwadi umNazaretha awuyena umNazaretha futhi ngiyengigqugquzela kakhulu laba bangewona amaNazaretha ukuthi no ngoba manje baqhamuka nezinto ezinto bathi nakho nje ukuthi kuyenziwa thina sihlala nawo amaNazaretha sihlale siwabona enza ukuthi thina nakho siyanibona yindaba wena ungakwenza ukuthi awonayo amaNazaretha awonayo awona amaNazaretha ayizoni buka nje zona lezi incwadi sihlale siyimemezela bayithengi so wena ke ofuna ukwazi iqiniso likaShembe zisize ngento eyodwa kuqala thenga incwadi uzwe amazwi akhulunywa uShembe ukuthi wathini uShembe usuyothi uma ukubona ke konke lokho okwenzewayo abantu bazenzela wazi kodwa ukuthi cha mina ngafunda phansi amazwi akhulunywa uShembe wathi ukuthi nokuthi akungenziwe ukuze ungadideki mhla sekukufica ukuthi cha nami ngifuna ukuyoba yiNazaretha uyongena une-understanding kahle kuyasiza nje lokho ukuthi nathi siyayifunda incwadi sifunda incwadi zamaSulumane sifunda incwadi zamaKristu sifunda incwadi zamaHindu sifunda incwadi zamaBuddhist sifunda zonke incwadi ngoba usuke wenzela ukuthi ube ne-understanding nenkolo now omunye akafuna ukuzongiphikisa ngobuNazaretha kodwa akaze afuna ngimbuza ukuthi unayiphi incwadi ekhuluma ngobuNazaretha hayi anginancwadi pho lento esuselayo hayi ngike ngibone nayo ke inkinga la ifika ibe khona ngoba manje ukhuluma izinto oyibonayo emzini yabantu zenziwe emzini yabantu ake ngiye kule ncwadi ngithe uedition 1 wencwadi intshumayelo zenkosi langa sahluko 7 kungakho siye sengabe uma amadodakazi ethu egana abantu abangakholiwe lapha ekuphakameni ngoba aye abuyele adle zonke lezi zinto ezingcolile abanye bagcina bedle nengulube baphuze namatshwala babheme nogwayi bangaligcini nesabathi bahlubuke nasesontweni bahlubuke nje baphele uma begana abantu abangakholwa ukubaluleka ke kokugana nokuganwa uma uyiNazaretha ugane iNazaretha uganwe yiNazaretha hayi lento manje sokuthi sekunede ngafika indoda ishaya imbungculu iphethe isaka lemali ihamba ngemoto enhle bese ivela inikezwa ayikotshala nebhuku lika 23 eligcwaliswe namhlanje ayikotshala ensimini le uShembe akhuluma ngayo lensizwe izotshala le yambewu le ya le othi wena namhlanje uma usubuka emzini yayo leyo mbewu bese uthi engani ukuthi kuyenziwa amaNazaretha ngoba kwahlangana
lo yamuntu ongelona iNazaretha ngoba ebona intombi inhle abanye phela baze basho ethi mina mase ngifuna ugano ngiyakashembe ngoba ebuke indlela uShembe ayikhulise ngayo izingane zamaNazaretha indlela ezihlonipha ngayo uze kubukile konke lokho akubuka emhlabeni kodwa wasiyabona angihambe ngiyothatha iNazaretha mase lithathile futhi ngoba akabazi umNazaretha bese ethi cha isiko la ekhaya likanje bese ingane eyiNazaretha ifundiswa isiko lasemhlabeni njengoba isho inkosi ilanga lapha ithi bayobuyela kuzo zonke lezi zinto uShembe abantu abakhipha kuzo ngoba phela lo muntu vele uthi cha la kwaSambuthi kwenziwa kanje la kwaNjomane kwenziwa kanje akalazi isiko likaNkuluNkulu akalazi isiko uShembe alifundise abantwana bakaNkuluNkulu uthi yabona ke umntwana kaNkuluNkulu wenza kanje wenza kanje usho kanjalo nje Thabo umntwana uzobheka la engazi ukuthi khona kungconywana ngoba manje abazali babili omunye ubambelele eNazaretheni omunye akekho eNazaretheni umntwana akulula ukuthi wena mzali ungamtshela isimene esinjalo umntwana uzofuna lokho ngathi kulula umokholo umama oba bengakholwa uzothatha iside lika baba yabo mfundisi ake ngifundele incwadi ngiqede bese ngingena odabeni losuku kwathi kusihlwa ngalolo suku uMaria Magdalena weza wabikela abafundi ukuthi ngiyibonile inkosi nokuthi ishilo lokho kimi uyibonile inkosi bebe maphi bona sokuzibebe maphi ngesikhathi yena eyobona inkosi amadoda bemaphi hayi namadoda abafundi bakhe la abafundi bakhe impela abathembile kwathi ke ngakusihlwa ngalolo suku lokuqala lweviki iminyango ivaliwe lapha abafundi babe khona babe sendlini eyayivalwe iminyango namhlanje abantu banesibindi kodwa badlula besifazane ubani wazokhuluma indaba kaNkuluNkulu kube balamba abafa abafela kuleyo wema phakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini esashilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe base bethokoza abafundi beyibona inkosi khona uJesu wabuye wathi kubo ukuthula makube kinina njengokuba ubaba engithumile mina nami ngiyanithuma nina kwathi ukubasho njalo kwaphephetha wabaphephetha wathi kubo yamukelani umoya oyingcwele enibathethelela izono zabo bathethelelwe nenibamba ngazo babanjiwe kusho uJesu labantu babeyivalele endlini bebalekile kangithi ke nala eNazaretheni uma kuvulwa ezinye zezindlu ezisemqoka emzini wasekuphakameni ithi inkosi yasekuphakameni namhlanje na ke sizofuna amadoda anesibindi azokuba isekelo salendlu eyakhiwayo kuthiwa waseqale wakhomba amadoda kuthiwa yathenya hayi mina ingane iseyincane akhombenye yathi hayi mina ngakawakho umuzi wathi khombenye yathi hayi umakoti usanda kushada manje kusafuna sithola abantwana sikatholi abantwana kuthiwa kwasuka amakhosazane athi amakhosazane baba leli thuba leli lethu siyalicela sicela usinike lona kuthiwa yavuma into yasezulwini yathi kulungile lithatheni kuthiwa athi ekseni ke siyavuka siyeverele msiyokwenza incwadi eshoyo ukuthi njengoba sizondlalela ukwakhiwa kwalendlu siyinikele thina hayi ukuthi siyabulawa siyinikele thina ukuthi sizoba isekelo salendlu kuthiwa kwathi ekseni yayiqhamuka into yasezulwini yasithi bantu bami konke enikwenzile uNkulunkulu sekwamukelile hambani ngoba sekumukelile uNkulunkulu enikushilo seniyisendlalelo salendlu ngempela ngokusha ngokukhuluma ngenhliziyo lento eshiwa inkosi Jesu ethi uphinga ngenhliziyo ungakaphingi usamfisile uNoshembe uthi ungambheki nokumbheka isona sibileso isona sibileso baba ifoundation ya ngoba bukhona ngaba sishilo ngesonto edlule sathi amadoda abaleka kwaphuka ihlahla akumlimi Nazaretha ishileke ihlahleni isila imelo ya
babaleka kuthiwa abanye iMnazaretha bayithatha bayishuthe ngehlahleni abanye bayimbela phansi babaleka bashiya phansi bamphika uShembe kodwa abantu besimame bathi thina siya kuyilandela inkosi Mfundisi wenkosi yazi lana ngicela ukunanela nje lawo mazwi kwi second edition ijumane zenkosi ilanga kaBaba uMnyando uma sibheka ku page 359 ku paragraph 69 ithi ezinye intombi wafika uShembe eziganile zilotsholiwe sezizoshada zithe ngokuza uthando lwasezulwini zalahla zawashiya amadoda azo bezoyise bathi wenzani Mfundisi na sesithatha inkomo ngalentombazana wathi yena cha abantu bami anginqaba kuba umuntu ashade kulungile ukuba ashade so intombi zangaleso sikhathi bamkhulu eqala livangeli zadela imishado singayibala ngamagamazo bakhona onginakile emlaba bakhona onobusika unobusika omayibisi onoyaluza no antwami muse esigedleni ngikhuluma abantu ongikhulisile umayibisi lo ngiyamazi unobusika ngiyamazi ngiye ngacela kubantu balapha ngasembumbulu ukuthi bangifunele sengikhohle sibongo salo ntombazane esikhule nayo kodwa uma futhi okuyena ozositshela ngendaba kaAnti Zungu ehlala nomayibisi abanye babantu abashiya abakhipha inkomo esibayeni uAnti wami wayeselotsholiwe kwakhishwa yonke into washiya phansi wayelotshole kaMbambo indoda okuthiwa upikili yakambambo yagcina igana uMamfeka leyo ndoda wadela konke wathi ngeke ngiyabuyela wekade sethe ukuhlehla kuthe makuvuka ngaphakathi ngoba uma uke waphuza ubisi lwenkosikazi yomSamaria ngeke ukukhohle ngoba waphuza ubisi naye wesehlehlile kwathi mebonda hayibo ngampela sengiyogana indoda nje ezazokuthi angivubela utshwala wathi lalela ngiyashiya phansi amabhodwe nje abuyiselwa ngemuva besipheka ngebhodwe elaliqhamuke kaPikili kaMbambo lapha esigedleni elapha esigedleni ngikhuluma ngento eseduze ngishaba khona bayakwazi lokho washiya phansi omayibisi onobusika bonke okekani ukekani uzwayikhokha inkomo ekayisise ikhokho yena ngikhuluma ngaba yilobole bona lo mayibisi abakhuluma ngawo la encwadini ka-advocate uMnyando umayibisi lo abakhuluma ngaye la naye kwenze kanjalo ukekane uyikhokhe nje manje abanye zayikhokha uShembe uqobo ugcine engaseyena umayibisi sokuyigama ukuthi umayibisi ku25 bokuthiwa Roslina Shembe bese wakaShembe ngoba sethe unginakile emlaba kwakuthiwa anti mlaba naye weganile waphuma washiya phansi wathi ungeke inhlele yani ayifani nalutho washiya phansi wahamba walandela uShembe umbilijisi wakashangazi naye wesekhehliwe esefaka inkehli ngangokuthi wethi mesine intombini wesina nayo inkehli yakhe ukuyiphatha ubiza amagama amaqhawe alele bandla amakhosazana uhamba izolo lokumbilijisi ombila yithu ombila bonke laba abantu abayinikela bathi ukugana kuyini kunokulandela uShembe kwakwabantu besimame uShembe bayisaphi bakhombisa ukuthi la kuyiwe ezolweni namhlanje sesingena eaweni lokugcina Mfundisi useshayile u5 isikhathi 5 7 minutes past 5 ekseni uhlelo sikhumbule kuphakameni Thabo kaSambuthi Mfundisi Jesse Simhlonga kanye nobaba uMwandla la e-studio Nanda 88.4 FM ngicela ukusho nayi inamba ibambe emlaleli ka WhatsApp la uzothumela khona ama comment akho uthumele ne voice note nama voice note 060 465 0345 060 465 0345 uWhatsApp lo ozothumela kona wala kwinanda 88.4 FM uzophinde futhi usithole lapha ya kwi page lethu
elithi Inanda 88.4 FM, Inanda 88.4 FM, noma uye pagini elithi Sikhumbula ekuphakameni ku Facebook, Sikhumbula ekuphakameni ku Facebook, Nanda 88.5 ku YouTube. Kuma kunenhlelo ezikuphuthile uzoyithola ku YouTube, Sikhumbula ekuphakameni, Sikhumbula ekuphakameni, uzofike uyithole lapho inhlelo zesabatha ezikuphuthile. Mfundisi usingisika kadlu nje kakhulu, sibingelele lapha kubalaleli ehleli nabo lapha ya ku Facebook, uPastor Bindlovu siyambona, uSigwaqabhuleni Mzamo Sigwaqabhuleni siyakubona, abanothile Gwala eMpende siyakubona, siyabonga Xolani Sangweni, Mpile Mazibuko, Manqoba Silence Mpanza, Bramdum Mhlongo. Noma nje ngihlale sengibafunda ama comment abo. Ayisiwabuyela ngophasi. Sina no babuhlongwana eNewland East. Babuhlongwana sikhona. Silosinayo. Hayi so abuyela ama comment kahle ngo half past. Ngicela siqhubeke mfundisi. Ake ngibonge ngoba khona abantu engiyithi mangicela bayenze le nto. Ngangicela ukuthi ngesonto elidlule ngifuna ukuchaza lento leyo ukuthi kuthiwe ababi bayokhipha abahle emzini wasekuphakameni. Ngathi ngicela abantu bayiqikelele leyo nto ukuthi inomlando wayo. Ayikhulunywa ngabahlele emzini wasekuphakameni. Yes. Ngase ngithi kuyabafuna ukwazi abongithinta ngibaxoxele eceleni ngoba abanye bothi eyabe indaba ominuka kakhulu bokuthi kanti wena ulwa nathi. Ngathi umuntu ngamunye akongithinta ukuze ngumtshele ukuthi khamba kanjani. Base bayavuma abantu bangithintile abaningi. Ngabachazela ukuthi ekuphakameni uhleliwe kanjani, lokho abakwenye indawo bakhona kanjani, siyichazile leyo nto. Eke ngithi ke namhlanje sikhuluma kakhulu ngabe simame. Yeah. Nonkosikazi, inkosi ilanga mikhuphuka ngonyaka wokuqala. Unkosikazi futhi ubaba mkhulu ayiveza kuyena, unkosikazi wakaNgcobo. Uthi unkosikazi baba ikhona le ndaba la encwadini. Ngibone umkhulu. Endize emoyeni ejuluke emanzi egibeli yashi lakhe. Ngambuza ngathi wenzani ngoba ngazi ukuthi awusekho. Wathi hayi ngihambe ngiqoqa abantu engibathandayo, ngihambe ngiqoqa lamaNazaretha. Eke siyifundele inyatho. Ngolunye usuku ngiya entabeni inhlangakazi kwafika kimi inkosikazi yesonto laseMelika American Port igane kwaNgcobo. Yathi baba ngibone isimanga. Ngibona umkhulu umprofeti Isaiah Shembe efika lapha enhlangakazi kodwa indiza phezulu emoyeni. Egibeli yashi lakhe elimpunga. Leli yashi lakhe linamaphiko. Yilo leli yashi eyaligibela esaphila. Selijulukela imanzi te. Uma ngimbuza ngithi mkhulu uyapi na? Wathi cha ngizolungisa lapha entabeni. Ngizoshanela ngoba inkosi yeza kodwa anginasikhathi. Ngiyedlula ngihambe ngimema abantu wonke umhlaba ukuba beze enhlangakazi. Angifuni ukuthi bangezi enhlangakazi. Ngifuna ukuba beze. Ngathi usuze wajuluka kangaka usebenza lokho awuphumuli namanje? Wathi cha mntanami angikaphumuli. Ngiyasebenza ngifuna abantu bangezi enhlangakazi. Kimina babeye bangezi enhlangakazi kepha lapha enkosini angifuni ukuba bangezi. Ngifuna beze kakhulu ngempela ke. Selokhu inkosi yahamba emhlabeni nje baningi kakhulu abantu enhlangakazi. Kepha mina angimangali ngoba lo mfazi wathi usho njalo uShembe. uShembe uyabamema kakhulu. Wathi nakuJuly ngiyabamema kakhulu wonke umhlaba. Nabakade bethi gabezi ngiyababiza babe khona. Indaba ke le eyabonwa unkosikazi January 1936 wase American Board. Yes. Uma ngicabanga cishe ukuthi lo nkosikazi ngoba laba baphansi kwentaba kulabo engikhuluma ngaye engithi umphefumulo bako umthukuswa ngicabanga ukuthi baseluthela bona. American Board ngicabanga ukuthi kwakwabalapha ngaphesheya kobatshuze esigedleni. Ngiyacatha lo nkosikazi walapho ngoba ikhehla la khona lagcina ngithe ngikhula lali iNazaretha. Ngicathi ibona laba
ababona uShembe esentabeni. Namhlanje siya singiyodlula komunye futhi wesimame isalukwazi esenza isimangaliso uMabuthelezi. Yeah. Ozalwa akuzengikhohlowisi. Kodwa wakanzama. Wakanzama. Siyodlula phansi kwentaba inhlangakazi namhlanje. Okwathi umhlangano wehla usuka enhlangakazi ubuyele ekhaya. Babe kuthi ke umhlangano umusu wehla baphelezele nabantu bendawo. Baphuma abanye babukela abanye bawuphelezele ngeinyawo. Lesalukwazi ke sithi sasiyintombi ngaleso sikhathi sasingena emntombini. Sithi wathi sihambe ngo2019 November 2019. Sesineminyaka esasingasafuni naso. Ngoba ngiyakhumbula sasino 120. Ngiyakhumbula ukuthi mangiye eMpumalanga umhlangano waseMpumalanga sithi kumina mntanami bengifuna ube khona njengoba ngivaleliswa ngesonto elizayo. Ozobuya eMpumalanga sihambe sekusona. Ngangizobuya eMpumalanga ngihambe sekusona savele sashona ngiseMpumalanga. Ngenhlanhla ngabo isonto esibuya ngalo sabuya leso salukwazi singcwatshwa. Ngathi ngeke ngingaye. Zasho ingane zathi ubeloko efuna wena ethi ufuna ukukubona. Lesalukwazi ke sithi kwathi mokwehla umhlangano kuthe mokufika lapha phansi emdloti la kuhlangana khona umdloti wakanyuso nakoSiyana umdloti nomdlotshana ngoba inhlangano yayikhuphuka lapho uqala ikhuphukela esikoleni emagodweni yayikhuphuka lapha engahambi la yamba khona manje la sebethi khona umfula abathini ihuze manje ngiyabuza ukuthi ihuze yayimaphi ngesikhathi kunqanyula kukhushuka ngaphesheya le huze sikhona ngoba kwakungahanjwa lapha iqanjwe ubani iqanjwa kanjani enye izinto lezi mfundisi njalo ngiyajabula ukuthi uyathinta le noma sikubantu besifazane kodwa ngiyajabula ukuthi ngoba sicina sesishintsha amagama ezinto bese idida abantu umuntu athathe yazi lento oyishoyo ngempela kwake kwasuka indaba seyikhuluma omunye ebuza ukuthi hawu kanti ihuze likephi manje makuthiwa futhi umdloti lo umuntu wafika etshela ukuthi siyowela ihuze hoye lo mfula esiwela masikhuphuka senhlangakazi manje usiyazwa sikhuluma ngomdloti thina usiyadideka manje kanti udidwe unike information wrong ekuqaleni ingakho ngibuza ukuthi njengoba sokufika kuhlalwe phansi lapha kuthiwa siweliwe ihuze ngesikhathi sikababa mkhulu akaze kuhlalwe phansi kuthiwa sokuwela ihuze kwaku le nkosikazi kodwa ngikhohlwa negama lesalukwazi madoda ugogo wami sifika ubaba mkhulu ufuna ukuwela umfula usathi ufinga amabhluke sase sigijima sithi ngangiqine kakhulu sithi ngafika ngagoqa phambi kwakhe ngase ngithi mkhulu ngicela ukukubeletha ngikuwelisele ngaphesheya sithi akaphendulanga wahlala emhlane kumina ngambeletha sithi inyawo zayithinta phansi zona lezi angafuni ithinta amanzi zaziwathinta amanzi sithi ngamwelisa ngambeka ngaphesheya sithi ngithema ngimbuka ngaphesheya wayesethi inkosi kubusise ukhule sithi namhlanje nginekhulu leminyaka nenqwabe yeminyaka ngoba ngifana nembongolo yabelethu uJesu uthi la ngemumva kumina khona isiphambano sihambe ngo2019 leso salwazi ngikhumbula kahle ngoba nesithombe saso sazo ngisibheke ngoba ngiyakhumbula isithombe saso umfundisi wasithumela abantu bambone lo muntu owakhula kangaka umuntu obesayihambela umuntu obesabona emehlweni umuntu obesayikhulumela ezwa uthi kumina ngelinye ilanga ngoba ubeyisayoni uthi hey mntaka sibanibani usho baba uthi okuvakasha enkonzweni uthi ngisadilaya mina esho eno100 dento ngempela wengagobile weqondile wekhuphuka esuka phansi emdloti aze ufike emantobele ehambela uze waphela amandla sokusela amasonto amabili ahambe kwakhombisa ukuthi usiyancipha umoya usiyagoduka usekhaya abantu abangafanga laba bagodukile mfundisi ngenxa yesikhathi ngiyabona manje ngithe songena nakubalaleli ngo1/2 ngeke sibaqede abantu besimanje sithi Trump lapha sikhulumile ngeqhawe futhi
uma kamfundisi uNtombela lo ola eThembezinhle wayikhuluma indaba yes wayikhuluma indaba angikaze ngiyibone indoda eyishosha sikhuluma isimangaliso indoda eyishosha ivunula ibheshu noma isikotshi iwela iya ngaphesheya iyogida amanye amaqhawe lawa athi thina sishosha enyameni kodwa emphefumulweni uthi ushembe kwesinye sehlaba ngithi uba anomthuthu 5 yini ihlobile inyama yami ngemvunulo engaboli engathengwa ngagolide nasiliva ivela kuyo bathi ngeke singayifaka enyameni leyo mvunulo noma sizishosha usebenzile bayamaza abantu Qale ngoma kamhloli umfundisi owayivale kamehlo asiqale ngomabiyela umabiyela uma kamhloli uNtombela umfundisi uNtombela asikubale konke ukuze abangathi umfundisi bathi umhloli uNtombela nangu la emzinyathi kwecaca mazithi umhloli ngoba khona nomunye umfundisi lapha abantu bazodideka ngoNtombela cha asisho lo Ntombela sisho umhloli thina lo la emaqadini phesha kwaNkosi uma wakhe izitha ezayihlasela inkosi ilanga entanda zathi ziyafuhlela kwalimala yena wavaleka amehlo ubevunula evala amehlo avunula imvunulo yamakhosikazi ahamba emgidini ayikho indoda esengeke ngayibona angikhumbuli noma engaqamile angikhumbuli intombazane inkosazane ngasho intombazane uzocala ngisho noma yini inkosazane yakashangazi eyawelwa itruck gingqika itruck yaphuka yafohlozeka inkosi yasekuphakameni kuthiwa yathi azohlangana amathamba lentombazane ibifaka icathulo ivunule enhle intokazi yakashangase le ivunule ihamba yogida ubekwani wasemthandeni bekwani igumede wasemthandeni ngiyamazi ngaxoxa ngayo ukuthi kwakumngane wami omkhulu sasithatha ukuthi kwakuye ukuthi mase ngiganga angibone ngagcina ngimbuza anti wena uyangibona mangiganga kodwa mase kufanele uye esontweni ufuna uholwa yimina ngizokulungisa ongaboni nawe ngabona emehlweni kwakuthi makushaya igcala abamenzi yaphambili ayiphambili mezi emumva kwenza konke ngakho ke inkulu indaba eyenziwe abantu besimame namakhosazane ekukholweni kukona konke ukukholwa ubathola ukuthi baphambili kakhulu ngiyakhumbula futhi inkosi la ngikhuluma ngo14 ukuthi kwakwamadoda kodwa ke indaba ende le kodwa wagcina usukwela ngakubona yibo njalo lobuqhawe babo nangelanga kufika indoda mifika indoda ifuna ukuthandazelwa wathi abafundisi ufuna ukuthandazelwa le ndoda angazi ukuthi asolana amakhosazana ithi ifuna ukuthandazelwa ushaya mathi cha ngifuna ukuthandazelwa yena amakhosazana asukuma leyo ndoda isikhipha untshumentshu ifuna ukucisha ilanga elikhanyisela thina kwasukuma amakhosazane ayidumela leyo ndoda ahamba ungena emajele indoda bayayazi lamaNazaretha kwathiwa igama lifana negama lomubi kwathiwa singabe sabizwa kuthiwa akuthiwa omubi lo athi amakholwa ke usathane kwathiwa cha thina lamaNazaretha singabesho kwayena lo usingambizi ngoba igama lakhe uzokusukela kuthiwa sengiyasho nje ngoba ngenzela ukuthi sisemsakazweni beyazi ukuthi masikhuluma ngomubi sikhuluma ngobani nale ndoda le kwakuthiwa umdolomba kwathiwa singayibizi ngegama kwathiwa singayibizi ngegama kodwa ke manje isithakazelo sokwenze njani sangenzela phela abantu manje izolahleka emlandweni le ndaba uma singayibizi kanti sisemsakazweni kuba bakhuluma ngendoda kuzogcina sekufakwa amagama abantu engingebona uthi uzibani kodwa ke manje asilibeke kodwa singalibizike singajwayele ukulibiza sesho nje indoda khona indoda le ehlasela indaba yayo le ndoda umfundisi uvele wayisummarize kodwa amakhosazane ayikhanda ngamatshe phakameni khonakala ngoba yayithi izoqeda yona ngenkosi ilanga nalapho futhi
kwaboshwa amakhosazana kwaboshwa abakhokheli icala lathethwe eVerelem angenanga ngisho enkantolo ngendlela ababebaningi ngalo lathethelwa eminyango cha eke ngidlule eke ngibonke nangumfundisi izulu akanomsilalele naye ngibone ngibingelela undaba ezitha umfundisi PV izulu akanomsilalele siyabonga amadoda amadala lawa asinika isibini so nale ndaba yomlungu uThabo nomfundisi nisayikhumbula le babamkhulu amthuma lamaNazaretheni noma isikhathi sisakho esuka eMaritzburg ibhaliwe futhi nale ijumela akuthi siyicaphune mayivulile akuyicaphune mayivulile ngawo lo nyaka ababefike ngawo bethi angiyeke lento ngiye eMelika phesheya ngathi ngibona kwakufika insizwa lapha kimi engangingayazi inkosi uNdaba ihamba noSuwela umfundisi bathi bathunywe intombi yomlungu elenga semgungundlovu elokhu yahlala ingagani ithi linda uJesu bathi le ntombazana ithe ibona yayibona umhlola kwase kufika kuyo umuntu wayibuza ukuthi yenzani yathi ngilinda uJesu wathi lo muntu uJesu kade afika emhlabeni mntanami useze wabuye wahamba ithi ke le ntombazane wena ubani impendulo ethi yimi uJesu ithi pho ngoba ungumuntu omnyama nje uthi lo muntu cha mntanami kubantu abamnyama ngimnyama kwabamhlophe ngimhlophe mandiyeni ngiyindiya le ntombazane yabona izinwele zalo muntu zaphenduka zabamhlophe kwaba ngumuntu omhlophe wathi lo muntu ngikutshelile ukuthi nginguwonke umuntu kade ngafika bewuhlaleleni ungeze kuphakameni uyabona ke hamba uye kuphakameni ngiyakuthuma utshela abantu abami ukuthi uSathane uyabazungeza ufuna ukubachitha abatshele ukuthi bangahlakazeki noma babebuthakathaka amandla akubo ayasabeka noma bempofu bacebe ngokwesabekayo noma bemnyama bamhlophe kunezinto zonke ubatshele ukuthi ingubo emhlophe izosuka lapha ekuphakameni iziyoshaya ezweni lakamzilikazi ondaba ke noSuwela babezosho lokho uNdaba noSuwela la babengewona amaNazaretha kwakubafundisi bezinye inkonzo lo Ndaba noSuwela kwakubafundisi beinkonzo ezinye kodwa kwathunywa bona ukuthi bezokhuluma indaba enkulu kanje bafike bayikhuluma ngoba uShembe wayengafani nathi wengabandlululi kakhulu abafundisi beinkonzo webakhonze kakhulu kunayo yonke into ingakho ngelinye ilanga befika abanye bezotsheleka imali bakhona la kithi eNanda befika bezotsheleka imali befika uyabanika mase kufanele bayikhokhe uthi kubona abayikhokhe le mali bethi bazoyikhokha bafika sebebabili babe bathathu ubuza uthi upho umunye bathi cha lo umunye sesibhedlela uthi hayi bantu abami niyofika umphefumulo wakho usuphumile sedlulile uveza isandla sakhe uthi usedlulile la kumina utshela labafundisi phela sithi sikhuluma ngomama sibe sicaphune nasendabeni enkulu yomuntu wasezulwini sibe sicaphune yamama lo waprofeta ngokuza kwabo bamkhulu indaba yakhe ikhulunyanga kakhulu kodwa ilanga layithinta eke sikhulume le kuna 3 minutes ongisalele njengamanje ngithi kaManazaretha asho njalo uShembe ilanga uthi lizophuma bengathandi kodwa angazi ukuthi wayesho ukuthini indaba letholakala futhi encwadini zika advocate uMnyando ithi ke lencwadi uyiqala ku21 ku verse 149 kusahluku ku page 149 ithi ngithi kaManazaretha usho njalo uShembe uthi ilanga lizophuma noma bengathandi noma kodwa angazi ukuthi wayesho ukuthini ngoba kade laphuma wathi efika lapha uShembe la seliphumile leli langa linguye sebeprofetile ngaye baningi abaprofeta ngaye nomfazi omunye wasekoloni wakhuluma ngaye wagibela ibhayisikili waze wayofika obonjeni ehamba ekhuluma ethi kukhona umuntu ozayo lo muntu ngumlilo uzofika ashise konke okubi lapha emhlabeni bathi abantu uyahlanya lo nkosikazi babebuza abantu bethi uphuma phi lo muntu wafunda phi akayanga esikoleni sasemhlabeni kusho lo nkosikazi ungumuntu owafunda ezulwini
bathi uyahlanya lo besithi isifundiswa njengaye ngoba wena uvela emaXhoseni ukhona umuntu owafundiswa ezulwini. Siyabonga mfundisi. Isikhathi njengamanje sithi 28 minutes past 5 uhlelo sikhumbule kuphakameni. Thabo kaSambothi mfundisi Jesse Mhlongo kanye nobaba lapho usandelwa kaMandla. Sisongena kuwa comments abalaleli imbono abayibekayo bathumela ama voice note basithumela lapha ya ku number 0604650345 0604650345 ipage isikhumbule kuphakameni kwini ku Facebook kuphinde futhi kube inanda 88.4 FM ku Facebook ke ngidlule futhi la sike sabathinta omama uNelly Wells umlungu lo owenza iresearch kakhulu ngobaba mkhulu kukhona indaba ayibhalile futhi la ngabantu besifazane kukhona lapha ku page 979 encwadini yakhe la ethi Shambe preferred to trust women not because they were more honest but because they were not so ambitious as men as if they steal they do not steal so much. Uthi ke uNelly Wells ubaba mkhulu wayebathemba abantu besifazane mase kuya ngasekuphathweni kweimali. Mfundisi wakhuluma ngomama la eAfrika IM2 ugogo Masuwela othi la stop 8 musa stop 8 nje na kuthela ngeni no Makedami lapho uMasuwela la othi wayethi memthuma acaphune ngesandla ngayibali avela afake elokhuzeni esikhwameni uthi zothi mefika kuphume ukugibela kuphume ukuthenga iplazi uthi ke mntanami uyabona mina ngunesi ngangunesi uthi kodwa onesi engasebenza kanye nabo akekho nomzo ongaka akekho nezitolo ezingaka mina angintshontshange imali kaShembe ingakho ngaba nesibusiso wena mfundisi ufakazela into ebhalwe uNelly Wells la uthi ubaba mkhulu wayincamela ukusebenzisa bona abantu besimame ezintweni ezithinta imali uthi hayi ngoba bengantshontshi kodwa bangcono bona abafani namadoda antshontshela ukulobona anginayo ke inkinga nokushintsha indawo umuntu kube hoyibuka la lento ezweni indoda mayisebenza inesikhundla isebenzela ukuthi intshontshe khani izothenga imoto enhle khani izohamba iyothenga utshwala ithengela abantu ifuna ukubukwa abantu besifazane njoba intshontsha kakhulu manje nale ithi mayintshontsha inonkosikazi kodwa sifuna owesibili owesithathu owesine lento isho mfundisi bacabanga ukulobola bacabanga ukwenza izinto lo makudla ingane zami intandane enhle umakhothwa uningi yes manje laba nje amadoda awaneliseki ukuthi esenakho lokhu ufuna lokhu agcina sentshontsha konke antshontshe ukudla aqeda ukudla antshontshe neplate ke manje antshontshe konke antshontshe konke nebhodwe manje lento usho njalo uNelly Wells uthi hayi no wathi uShemba hayi ngoba nabo bengantshontshi kodwa hayi bangcono kunalabo abekho ambitious njengalapha ngizocela ke manje seku isikhathi sithi 5:31 ukuze abalaleli bangasali ngemuva ngoba khona ukuthi sithi hayi ikhathi siyichuphile kuvele kube nombuzo ozofuna ukuthi kunatshwe ake ngibuyele ke lapha ya noma ngiqale la ku WhatsApp wethu babuhlongwane Newland East uyasibingelela babuhlongwane nange sibingelela sidlule lapha ya amen bantwana benkosi siyabonga kakhulu ngamazwi amnandi nisipha wona asikhuthazayo nibe nesabatha elihle khona umlaleli futhi osho njalo noma engasayisho ngokuthi ubani ngithiya ngiqale la ku WhatsApp ngoba ngiyabona ukuthi hayi awamaningi ku WhatsApp bese kuyimake sidlulela lapha ya ku Facebook wethu ku Facebook othi ngidonse nazi izinto la sibone kahle uPastor Pindlovu uyasho uthi Iqhaza labesimame eBandleni bafundisa abanye
abasakhulu ukuthi kumele baziphathe kanjani. Amen isabatha namuhla kunjalo Pastor B bane Iqhaza lapho kusifundiseni hayi abesifazane kuphela nathi njengoba usizwe sibuye sihle sitomule nje okunye sikuthatha kubona ngibalule nezalukwazi lapho engihlale nazo mama Maduma izalukwazi engihlale nazo kakhulu lezo bezisitshela ngoba phela omama basifundisa kakhulu ngoba bebeamakhosazane lapha ekuphakameni behamba kakhulu nenkosi so kuningi kakhulu abakwaziyo bona ngoba bebehamba kakhulu so kuningi sikutholayo kubona mzamo sigwaqaphuleni amen kuyisabathela abangcwele mina ngithi likhulu ngempela Iqhaza lembokodo kunjalo sigwaqa banothile gwala empendle uthi amen siyabonga xolani samngweni ngilalela ngicela ukubuza ubaba Mhlongo ukuthi njengoba kufundwa futhi kuyasetshenzwa kuselula yini ukuba izitombi zigonqe izinyanga ezimbili zikhalele umntombo ukaJafethe ngiyaxolisa uma hayi le ngicela ukuphendulwe yimina zigonqile baba zigonqile akuzo zonke ezilapho ngenzela ukuthi sidlule umfundisi ngoba ziningi izintombi kufana namadoda khona asebenza khona angasebenzi khona afunda khona angafundi so into nje yaziwayo iyafana nomgidi wangolesibili nangolesine akulindi weekend akulindi zikhona nje igonqile Mphile Mazibuko naye uthi amen kuthina manqoba silence panza naye uyasibingelela Bramtu Mhlongo naye uyasibingelela sambeke sepagini futhi lapho sikhumbule kuphakameni sithole nakhona amzilikazi sibethe Mloyi amen khona ngilalela ngisemasgrave uJohn Mahamudza lo siyabonga mzilikazi sibuye nangu futhi nomzwandile lo oyinaziri Ntshele naye ukhona lapha ya epagini lethu sikhumbule kuphakameni hayi asidlule mfundisi asidlule siqhubeke nalo uhlelo ngoba sesikhavile la ebese nakho la ku Facebook na ku WhatsApp ngengibhekisisa ukuthi akukho voice note ngathi sesidlulile bese ethi umlaleli nangishiya la ningabanga nisayisho ivoice note yami hayi cha na kungena enye message amen bantu benkosi ngicela ukubuza ukuthi amafoto kanye nezitika zichaza ukuthi ngiyacabanga ukuthi beqonda ukuthi zichaza ukuthini ngike ngezwe umKristu ethi lamaNazaretha nawo akhonza amafoto nezithombe mfundisi na ngebuza umlaleli angazi ukuthi uchaza ukuthini metakhonza amafoto nezithombe amafoto lawa anokuthile akubalula eManazaretheni kodwa inkinga yawo ukudala ukuthi azaziwe ukuthi akhona imfihlo ayimfihlo eManazaretheni ayawasebenzela wona akulula ukuchazela umuntu wangaphandle kodwa awasebenzela wona iphutha esesilenza ukuthi asilengisa inqwaba yamafoto belifakwa ngaphakathi akekho umuntu oyazi ukuthi kunefoto kwakuyimfihlo yeNazaretha nalo uqobo lwalo manje seligcina selifana nebhande ngenye indlela akulona ke ibhande lomgqili uNazaretha ilokhuza ifoto lingaphezulu kwalokho ngingasho mfundisi ngithi uqinisile lo mlaleli ngoba indlela le oyichazayo esekwenziwa ngayo sekwafika eBandleni osomabhizinisi now usomabhizinisi kuthi ngena umuntu ngesango ongelona neNazaretha abemgaxa ifoto angamfundisi athi yabo nje leli liyakufanela ke leli athi hawo yilakho abesha imali umuntu abekhokha njalo abemnikeza bese umuntu eyitshela ukuthi kuze ngene la kufanele ngibe ngigaxele leli foto leli lenga la emqaleni ngoba masho ukuthi inqubo yakhona akazi nje uyibanje lo umuntu ongelona neNazaretha kodwa oyidayiselayo nje emotweni thabo uma ugcine manje umuntu onesigodo sebeka ifoto uma singakubeka kahle abantu badayise imfihlo yabo
ifoto liyimfihlo yamaNazaretha liqale ukuvela obala ubona sebefaka umuntu athatha inhlangakazi yonke ubona asahlula nokungena eminyango usindwa amafoto ifoto leli liyimfihlo yamaNazaretha ukuthi liwumqiho leyini imfihlo yamaNazaretha leyo kodwa la lingahlala obala la lingena ngaphakathi ayengumxoxele nje lomlaleli ngoba ufuna ngene mhlambe entshumayeleni yefoto konkosi kaShanga sahamba ekhona kwakuduma izulu ngokujwayelekile makuduma izulu thina emakhaya besithatha isihlabelelo ngoba lalelani angikhuluma into ezimbe ngezozwakala kahle kwabanye abantu leli kuthiwa iBhayibheli elingcwele kodwa ngeke umthandazele umuntu ngala sinde ngifuna ukwazi umehluko manje ngicela bangaphatheki kabi abantu abasenza iBhayibheli kuthiwa iBhayibheli elingcwele kodwa umthandazeli umuntu asinde kodwa lesihlabelelo lesi ukwazi ukuthi senza okuningi njengoba sihlabelelo nje kanjalo nefoto lingaphezulu kwezinto ingakho ke ngithi imfihlo le yamaNazaretha nokukholwa kawo kaShangase kwakuduma izulu bokuthi makuzoqala ukuduma izulu kuvulwe efotweni elinobaba omkhulu kubekwe ensikini nganobazi nabantu insika besibuka ngamehlo kuphambana imbani ingayi ifoto ingayi ehlabelelweni iphume ngala nangala yesilini samadona esilini samakhosikazi besibuka ngamehlo ifoto ke kaShangase liduma izulu laphuma ekhabetheni kwenyindlu lahamba la endlini okuzongena izulu sangena isigaxa sadila endlini saphuma ngomnyango kithi 1960 was 68 uqala ungena izulu la ngena kunempahla zenkosi la ngezayihlala kithi nefoto likhona laphuma isigaxa sezulu ngakho ke ifoto liyimfihlo yamaNazaretha ngeke sishuthile umgqiho kodwa usokonakele abantu sebelenze lafana nebhande lasengalweni sekuvele kwahwetha balulazile izinto asibeke nje mfundisi sithi yonke into ethinto usheme ngabe umNazaretha lo ugqokayo kungaba isihlabelelo kungaba ifoto ngoba iyokusinda ngoba lento le yenganywe umoya okaShembe uma lento ivela kuShembe inomsebenzi omkhulu ngoba yenganywe umoya onguShembe umoya oyingcwele so kufanele ibe nento engathi makwenzeka into ethile bese lo moya uyavuka kodwa ake siyibeke ibe yitopic le yangelinye ilanga ngoba ozolalela omunye uzoyihumusha kabi angayibeki ngendlela ekuyiyona ngoba manje yini kukhona indaba kade ngithi ngiyayivula la njengoba siyenyangeni kaMandulo siya kuSeptember kukhona into ebhalwe uNelly Wells la cabanga kubhale inkosikazi yomlungu yayenza iresearch ngeke ngizwe nje abantu bethi hayi suka ayikho lento izinto ezibhalwa abelungu cha uNelly Wells wahlala noShembe wahamba naye thina simbuza kuthiwa ukuthiwa hayi ubuza ubaba cha basiza ke labelungu abakwazi ukuthi bahlale naye bambuze ngoba ziningi izinto engabasizazi umlungu wamqonda umlungu wamqonda wambuza Shembe ukuthi ukwenza kanjani uShembe ukuthi ukwenzelani ubaba omkhulu siyezwa kuthiwa ngisho kubantu ayihamba nabo wayibuya abasola athi nina ningibuza ukuthi ngubani yindaba ningangibuza noJesu wakwababuza ukuthi nje impilo yabantu ababuza wathi sengihlangene nasikhathi niyazi ngubani babengazi lapho ngoba manje iyahlupha into yongabuzi ngoba kusasa sigcina sesikhuluma izinto engezona esicabanga kube sabuza yes khona into ebengiyifuna la na yazi ngithe ngithi ngiyayivula vele eyangidukela kodwa ithinta lenyanga le nansi page 91 incwadini ka Nelly Wells in summer people must not eat green food before 25th of September because this is the day on which Shembe blessed the new crop.
uthi ke njoba siphuma kuJuly nje makungena ihlobo asikudla ukudla okuhlaza kushuthi imfino kuze kushaye umhla ka25 September la uShembe busisa khona isivuno sokuqala esebusisa ukudla kushuthi ubusisa ilento enziwa kaZulu kuthiwa yini ngisizini makubusiswa isivuno sengikhohliwe lo mkhosi khona naseBhayibhelini kodwa umkhoswane khona naseBhayibhelini uzokwenziwa njengoba ku September nje kodwa usuke busisa uthi ke asikudli ke ukudla okunjalo mayithi green food ngicabanga ukuthi wayekubeka kanjalo uneli word ukuthi size silinde umhla ka25 bese kuyima singenela ke lokho asiyazi leyo nto kuba uneli word akazange azayicoshele leyo nto ayibhale phansi ukuthi kulindwa ukuthi kulethe ukudla kuzobusiswa abusisa uShembe izivuno ilento ekuthiwa isivuno sokuqala ngoba phela kusuke kusekhona okunye kusazolandela kuvuno kodwa uthi isivuno sokuqala uma singakabusiswa asikudli ukudla okuhlaza ngiyacanga ubala eomfino ke lapho ospinach obani ulwazi singalazi lele esizwe yibo njalo abantu besifazane sizwe uye unkosikazi womlungu ingakho izinto eziningi ngibabalule ngibabheke uzwa abantu bethi hayi hey iBhayibheli into yabhalwa abelungu hayi iphi ke ebhalwe yinina lungile ke yabhalwa iphi ebhalwe yinina akukho kubhalwe yithina nikuphe nikubhalile ke ngathi akukho abantu nje bathi akuxingwe yonke into akukho akazi ngishona nangesibongo sakhe wazi kwasibongo sakho uzohamba siyo research ema library sithola ukuthi abelungu abenza ama research babhala phansi kukhona incwadi nje engisazoyilanda abelungu bebhale ngesiko lethu izinto ezindala babebuza abelungu baye kubantu bafe babuza ukuthi nikwenzelani basha abantu senzela uma kukhona information wrong la ingoba umlungu wayinikeza umuntu iwrong kodwa yena ubhale njengoba injalo ngoba akazi kade kukhona uSdazen umfundisi sihambe kakhulu naye bebebuza uSdazen lezi zinto ayibhaliwe ngoba babehamba bebuza abuza uSdazen ukuthi nikwenzelani basha abantu abhale phansi ukuthi kona kuyisimo kanjani basha abantu abhale phansi wobani ke abantu abamnyama kabenze lokho Thabo sihambe noRobert Papini bamazi izolo kuRobert Papini wabhala incwadi ekhuluma ngesikole ethi Rise Up and Dance ngathi khona kamuhle mufi ufundo iqede angiyazi ke le ithi Rise Up and Dance ibhalwe uRobert Papini ngathi kamuhle khona ngizoke ngiye ngiyobheka kodwa ngangimlekelela kokuningi uRobert lapha ugxile ekuthenini yini eyadala uShembe asungule imvunulo yesikotshi wagcila yena wayesequba neyeyikotshi lezabelungu okuthiwa eScotland okwathi makusuka impi kwathiwa bagqoke izikotshi bagqokisa abantu besifazane bakhuphukele entabeni bawufutha icilongo lamacilongo abawufuthayo bawafutha ukuthi uNkulunkulu alalele la ekhona athi mebheka angaboni kwabesilisa abamagwala abangakwazi kuyinikela kwathiwa bagqokise kwesifazane ukuze uNkulunkulu alalele uthi ke noShembe uthe mefika abantu abamnyama becindezelwe wayesebona umzwane kulu izimpi babefaka amabheshu neyinene eke senza into ke manje odala uNkulunkulu masithandaza abuka abantu besimama abahluphekile abacindezelelwe amadoda abo wesesungula imvunulo yesikotshi ukuthi uNkulunkulu amlalele uthi ke ngokwakhe imvunulo yesikotshi imvunulo eyadala ukuthi uNkulunkulu asikhumbule thina abantu abamnyama asinike inkululeko obalanda nekho ngumani ngoba musu ubhekisisa uShembe into ayishoyo uShembe ubaba mkhulu kwakufanele aboshwe ngoba abantu abaqamba amagama nohlevane kade khona icala ekuthiwa nohlevane mokuthiwa olalela Zulu olalela abantu bengiphethe ngezwe lethu babengeza ukuthi kuthiwani iqhudile ubuso uyazizi izizwe zivungama ngawe Zulu kodwa lokho zale ihlabelele eyikhulumayo uthi ke lapho sishabe izizwe sishabe insongamsilo manje babengayikhuluma ngensongamsilo ngoba inwele zabo isongile kwakufanele bambophe kodwa ngoba wayekhuluma
ngolimi lasezulwini bahluleke ukuyithola leyo nto. Ngichazela abanye ngithi mina uShembe wayihlakaniphe kakhulu ngiyengizwe nje umuntu ekhuluma uShembe kwangafanele enze kanje kwakufanele enze kanje ubani uba wayazi uShembe ngendlela ngihlale nami ngimcabanga ngithi lo muntu wayilume ephephethe ngoba ngike ngibone imfundiso zami ofunda iman of heaven nje la noma incwadi yomncwabo uyamthola ukuthi usebenzisa kakhulu uPaul mayishumayela asebenzise incwadi kaPaul phela ziyalalisa wenzela ukuthi abelungu ngala bathi mabembopha lo muntu ngoba ufundisa kanjena nje uthi hloniphani abalokhozi abaphathi benu kanjani bese mnaka hayi bese babona belukuthi hayi ngeke bathi bayafika futhi kumaNazaretha ayilento ngempela baze bazocela ubafundisa ukuthi awangantshontshi awangani kubelungu ngala mayisehleli namaNazaretha wodwa uthi thabathi igejulimi uzophila ngakho uthi hey nina musani uthenga umhlaba ngalana ubhizi uthengana nomhlaba abelungu abamnakile ukuthi uyawuthatha umhlaba ubuyisela ngakubantu kodwa uthatha ngamatayitela uyawuthenga ngala uyabafundisa abantu ukuthi abayimele bangadipendeli kumlungu kodwa mawusadipendele kumlungu lala phansi ngesisu umhloniphi ungelinye ilanga siyaphuma manje lokuze ngoba besifazane sesikhulume kakhulu ake sithathe incwadi umthandazo wesabatha untethe induna uhamba nomlungu uhamba enze research umlungu ufunda isihlabelelo usiqala lapha ku3 wasibusa phezulu kwemizi yezitha zethu uthi umlungu obani izitha zenu uyabuza sebemile nontethe inkosi iseparadise iyababuka uyaqhubeka wabachitha ngengalo namandla obani laba abachitha ngengalo namandla uyabuza umlungu wasola ebusweni bezitha zethu obani yonke lento uyayibuza umlungu sabusa phezulu kwamagquma neintaba kuthe mase kufikwa la sabusa phezulu kwemizi yabo echithekileyo uthi umlungu uchaza ukuthi sisazochitheka uyeza ukuthi lento ikhuluma nabo mebuye lenkosini untethe ifika inkosi yami uthini lo mlungu uyachaza ukuthi baba ubheka isihlabelelo ubuza ukuthi obani izitha zethu yipi imizi esabusa phezulu kwayabo echithekileyo uthi ke lalela ke ntethe ngicela wenze nje noma inini mebefika laba ungabangeni isilanga phakathi abogcina ngale ngaphandle ngoba begcina bekubuza ukuthi kule yandlu kuhleli bani bazogcina sebazi ukuthi uBhombela uhleli phela ehleli khona ngoba uma beke bathola ithambo kuyobe baqedile ngomNazaretha mfundisi ngikhumbuza into igumbi likephi izitsha ehleli ngikhumbuza ngangabona kwabuhlungu mhlawumbe uyayikhuza ukukhumbula lo nyaka ebuhleni kubuye inhlangakazi abelungu begijima namakhamera baze bayongena endlini ezitsha bavulelwa bangena namakhamera ngoba buhlungu kumina hey abelungu sebeze bavunyele bajombe la bangene la babona izitsha ibekwapi kanjani bengena namakhamera awukhumbula Thabo inkosi ilanga ikhuluma ukuthi izwe lakaZulu lafa kanjani ngendaba yenkaya uthi bavulela izitha bakhombisa amagugu esizwe ahleli kanjani athi lafa ngalelo langa mzukwana oyihle bethatha amadodakazi abo nayo indaba yabantu besimame bethatha amadodakazi abo bewanika izinja ithi ifunda incwadi le inkosi uJesu ethi ningathatha amaparela yenu ningathatha niwanika izinja noma niwanika thatha insima emvundile uyoyinika izitha zakhe ezikuhlasele ithi lafa ngalelo emvundile ithi izwe lakaZulu ke lafa ngalelo langa ngoba ziningi izinto khona izinto nami ngeke ngibuze umuntu ngithi angazi ngisengiqedile ukuthi mangithi angazi uthi angibuze nje ngithi angazi yabo lento ibuye ihluphe lento okufuna ukuthi wazi yonke into khona into akubaya ukuthi angazi yazi yasho Thabo yazi yasho makuyimfihlo nomtshali imfihlo yazi yasho inkosi athi ningakhuluma into eningazazi athi tshelani kuphela abantu ukuthi abayeke izona wathi abantu abayithanda manje amaSulumane wathi impilo yabo ngeke uyazi
ngeke uyazi ukuthi ihamba kanjani iSulumane mawufika uzokholwa khona uzonikezwa iQurani kuphela ukuthi bona bagwilika kanjani kanje ucathi bazokufundisa lokho ufika nje kuthiwa yeke izono bayazi ukuthi vele uthe mawubuka wena ubuka ukuthi kuphilwa kahle la nami ngifuna ukuzophila awuzili uzofuna uNkulunkulu namhlanje amaNazaretha asenezinto azenzela abantu abangahlanganisela utho noNkulunkulu athi bazenza ngesinazaretha hayi sofika sizokwenzela ngesinazaretha lo muntu amfundisela utho ngoNkulunkulu lento eshiwo umwandla lethi fundisana abantu ukuthi abayeke izona abasafundiswa abantu ukuthi abayeke izona abasafundiswa abantu ngoNkulunkulu batshela ukuthi sokulungisela umsamo awu iyona phela lento eyadala ukuthi kade kushumayela indoda abantu bekhuza ingcwele kuyisimangaliso uba unquma lo abantu bakhuza ingcwele abantu ngoba wekhuluma ngezinto ezithinta inyama mebeqeda namanje abantu abona wasikhuluma ngalezi nje bathi awuzwe akukho nje lebekhuluma ukuthi kusukuma isishosha asizili zokhuluma ngeyishosha la sizovuselela amandla omphefumulo ukuze afinyelele uNkulunkulu ilokho so asizili zokhuluma ngeyishosha la sisukumile kusinde sona sisindile sishosha esinye sisukumile sahamba sayokhuthuza ngoba sitsheliwe ukuthi uNkulunkulu ufunani kusona manje na ke unqumalo washumayela kuthiwa kudumile kugqiya amadoda kanti inkosi nithi ukhulumile kodwa labantu esikhathi bengena la bashizona eminyanga hasho ngolutho ngesona ngoba inkinga kulabantu abalalele abakhuza ingcwele khona umuntu ozothi ephuma ebeshona angazi ukuthi khona umuntu ozothi ephuma ebengena esonweni ngoba akakhuziwe ngesona alahleke ngenxa unikwe ithuba lokukhuluma ngendaba yokufika kuNkulunkulu awukhuluma ngendaba yokufika kuNkulunkulu ukhuluma ngendaba yenyama ukuthi mawenza ukuthi ngeke ufike kuNkulunkulu bakhona odokotela bahambe bolapha abantu wena lapha umphefumulo uma sinikwe indaba kaNkulunkulu sinikwe siqondene nokulapha umphefumulo hayi inyama izithi inkosi ngeke nginikhohlise ngoba nina ngabantwana bakaShembe ithi ngeke ngithi into iyimbi ngithi yinki ngithi into iyinki ngithi yimbi yabo ikhuluma ukuthi ngeke ngize ngidlale ngane ngoba ihlale nje obesho umfundisi ukuthi isiqondisi ibe umkhokhelo oyingcwele ukhokhele emadlelweni nakuhlasa na ngoba buhlongwane la sesiphuma othi ngimshayela indesheni umama uNelly Wells okunye owakuPhawulo ukuthi ukuba ubaba omkhulu waye umlungu ngabe umhlaba wonke usugqoka ingubo emhlophe abantu bakithi abafunde izincwadi njengoba nihlale nigqugquzela impela ikimangazi into uze umuntu wazi kakhulu kodwa ayikho into ayifundayo akakhothi indawo lo uyithatha lento oyishoyo hayi kwenza ukuthi nokuthi uyithatha lento oyishoyo no izinto abantu abaningi banezinto abazenzayo eziphambene nokulunga uyayafuna izagila zokuvikela ukona kwakhe baningi abantu mebephika la ubontu uvikela isono sakhe isono sakhe ngisho noma ecaphuna eBhayibhelini acaphuna amavesi avikela ukuthi ungaphuza avikela ukuthi ungabhema avikela ukuthi ungamthatha unkosikazi womuntu afunde lezo ncwadi mfundisi asivalelise manje extra ukuthi siphume sesiphuduzele uthema usuka la uyapi ake ngivalelise ke mangisuka la ngiya ethempeleni iJordan phansi kwentaba inhlangakazi lapho khona intokazi yakaNtuli yagaya itsheni yagaya umcaba yenzela uBombela ngesikhathi esuke enhlangakazi umuzi wokuqala ngiye emzini wokuqala adla kuona kulo 14 days awuhlala enhlangakazi adla umcaba kona siya kulelo thempeli aliqamba wathi iJordan athi ningaphumi kulendlu noma ningafike ebasile anophuma nizungeze ngaphandle ngesonto elandelayo nifike nicele ngamanzi siyakhona namhlanje ngiyakocela intethelelo ukuthi abazali bami baphuma bashiya kuthiwe singashiyi umfundisi umhlongo inamba 060 61 31 515 mfoka Mwandla isabatha elihle libusekile kuwonke abalaleli benanda namaNazaretha jikelele sibonga ithuba ngiyabonga uThabo kaSambothi unkosi mayivuma kusasa ecisathi sikhumbule kuPhameni asilungiseni
6 to 9 ntambama uzophinda usithole lapha Queen Rejoice nobaba uDimbane ubaba uNdabenhle umfokamyeza bonke abaya esabatheni inkosi zihambe nabo abagulayo abangaphumeleli abasenhlungweni uNkulunkulu azabakhumbule abasemsebenzini uNkulunkulu azabakhumbule ongenawo amandla cha bengifisa uke emhlanganweni lo ukhona umhlangano kodwa amandla ngibanga na la ukhona nje ngoba ufisile ushilo umfundisi wathi amakhosazana ayenza ngenhliziyo athi cha thina baba sizoyisekela lendlu ekwathi wasekulotshiwe lokho sukufisile kulotshiwe okuhle okubi okufise ngenhliziyo ekulotshiwe so angimeme nje abantu abafisa ukuza lapha eJordan bangasabi yes asiduduli umuntu phansi kwenhlangakazi abalapha ngakithi endoda beze ngikhona namhlanje ngakithi sebeyitholile nenamba Thabo kaSambothi number 076 054 3833 076 054 3833 inkosi yomusa inibusiswe.